Yes, tubahaye ikaze nanone tubanabasuhuza akanya nkaka nisa ine n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tubaha updates. Ni amakuru atunguranye atugezeho aho icyanzu ibintu bihindutse. Ni mu gihe mu bice bigiye bitandukanye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu majyepfo yabwo ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Imitumba bihagaze bite? Ni withdraw ikomeye cyane ikozwe na FDN na FARDC. Ese impamvu ikomeye bakoze withdraw ni yihe? Ni mu gihe kandi ikibirizi ni muri Rucuro FDLR na Mayimayi bakozeyo agashya. Ni amakuru tugiye kukwibandaho ndetse turebe n'urugendo rukomeye Perezida Kisekedi Antoine yakoreye muri Angola ruratunguranye. Ese yagiye mu biki? Ni mu gihe kandi Amerika mu masezerano yagiranye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kubahirizwa. Maginga ya turamenya akantu ku kandi, maginga noneho bidasubirwaho AFC ifite Eric Prince wa mucanshuro ruharwa wari warajengereje AFC, ndetse bivugwa ko mbisi ikomeye yo kumufata ari itegeko rya Trump. Ese Eric Prince arapiki na Trump? Turagera aho bita Kasekezi umenye uko byifashe, turebe Shabunda, turebe ibice ku mirongo y'imbere yose y'urugamba, how situation. Byinshi kuri ibi rero ni munyemerere, ni iminota mike cyane kugira ngo uzumenye akantu kandi kubiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngiye muri kumva wari uri kubagezaho incamake kandi ngiye kugaruka n'ubundi kuzirambura. Ndi Damien Umugisha, ntabwo ndi kunjye nyine muri kubibona, ndi kumwe na bwana Inshuti John. Bwana Inshuti John, waramutse neza? Yego waramutse. Waramutute? Meze neza cyane. Ni igitondo cy'impinduka, ni igitondo ubona ko ibintu byahindutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyanzu ngo byifashe bite? Cyanzu amakuru ariyo nuko ejo hashojwe aya mahugurwa y'ingabo zari zimaze iminsi mu myitozo, bivuga ko ari ingabo za 23 n'abasirikare bashya basa naho bagiye kwinjira mu kazi. Ni imyitozo yabaye nkaho isozwa, hari umuyobozi mukuru General Sultan Makenga ariwe usa naho wayishoje. Na abasirikare benshi kuko barenga 2500, urumva n'abasirikare benshi 2500. Yego urumva n'abasirikare benshi basa nabungutse muri iki gihe, basa naho bakenewe bitewe na operation bafite, kuko urabona ko ingabo zingana gutya, urumva ni hafi nka brigade, ntago habura mweshatu. Rero urumva n'abasirikare benshi mu gice baba bari buherererwemo, yaba ari Nord Kivu cyangwa Sud Kivu, byanze bikunze urumva ni ikintu bungutse gikomeye cyane. Nta makuru abafitwe nk'ibi ntibyavugwaga ko wenda ziri gutegurwa, nyine ubibona zishoje, ariko urumva ko ku ruhande rwa M23 bahagaze neza cyane ku buryo bw'umusada izindi ngabo nyinshi. Yes, nibyo kandi biragaragara ko AFC ikomeje kwiyubaka, ndetse bivugwa ko icyari cyajyanye n'ubundi Makenga muri Nord Kivu asize ahari kubera imirwano muri Sud Kivu, bivugwa ko n'ubundi yinjiye muri operation zo gufata Walikale. Yego niko gahunda zinafashe, nako ibintu bipanzwe. Bivuga ko abantu basirikare bazi igihe kandi bashobora kuba bagiye gukora akazi katoroshye. Niyo mpamvu rero wana inshuti ibintu bigiye guhindura isura, kuko twanabamenyesha ko bivugwa ko maginga ya mu bice bigiye bitandukanye leta y'Kinshasa yatangiye kugira urwikango, ndetse itanga n'umuburo ku basirikare ba FARDC, aho yavuze ko AFC ishobora kuba yaranyanyagije abasirikare mu bice bigiye bitandukanye bitari byanafatwa, bitari byanagira gute, bivugwa ko yabanyanyagijemo. Bwana bishuti, urabona hari iki kigiye guhinduka? Urabona ko nk'ubu ugeranyije nda mu buryo bw'imirwaniro, ukuntu Sud Kivu hasa naho imirwaniro ariho FARDC yashyize imbaraga zishoboka kubera leta y'u Burundi yongeritse ingabo ndetse na Tanzania. Rero urabona ko agace ka Nord Kivu basa naho
batigeze bagashyiraho intege, bakangutswe ku by'igitero cya Kisangani gusa, ubundi bari basa naho basinziriye. Rero urumva baramutse babiteguye neza muri iki gihe bahugiye muri kiriya gice cya Sud Kivu, hakagira ingabo zitipurenga muri kiriya gice cya Nord Kivu, byanze bikunze operasiyo za M23 zabaho, zakwigarura ibice byinshi, kuko ni agace katarimo imbaraga zisanzwe uretse FDL na Wazalendo. Urabona ko FARDC nta ngabo nyinshi yadipurenze muri ziriya nce. Rero iki kintu gishobora kubabera ikintu kidasanzwe, gukumira urugamba rwo muri Nord Kivu kuri FARDC, bafite iyi mirwano yabo nayo bahugiyemo muri kiriya gice cya Minembwe na za Uvira, byanze bikunze kugira ngo babashe kuresista ahantu hombi ku mbaraga mu buryo bw'imirwanire, byanze bikunze FARDC byayigora. Niko bimeze, binagaragaza ko bitanoroshye, bitewe n'uko bikomeje kugaragara ko ukwiyubaka gukomeye. Urumva aba ni abakomanda, ariko mu minsi yashize hari hasohotse n'abandi ibindi bihumbi 5 birenga. Urumva ko ari ibintu bigiye guhindura isura, kandi bivuga ko n'ubundi AFC gahunda ifite n'ubundi niyo kongera kwigarurira ibice byose byo muri ibi bice, kubera yuko ariyo gahunda bavuga ngo bizere umutekano, haba i Masisi ndetse no muri Nord Kivu muri rusange. Urabona ugereranyije wenda kuri iki kintu cy'izi ngabo zishoje 7,000 birenga, ukagereranya n'urugendo General Sultan Makenga aheruka Masisi, urabona ko hari ahantu byanze bikunze hariyo imihindukire ijyanye na operasiyo zigiye kubayo, byanze bikunze. Muri iyi minsi turabivuga gutya, ariko mu minsi iri imbere impinduka turaza kuzibona mu buryo bugaragara. Niko bimeze cyane. Reka rero turebe n'ubundi tuvire rimwe muri Nord Kivu, na gace bita Kibirizi, ni muri Rucuro, aho FDLR na Mai Mai bakomeje gukozanyaho, ariko ibi bikaba byaratumye n'ubundi AFC yigarurira agace karindiri zako bita Kahumuru, aho n'ubundi bahise bafata aka gace, bigaragaza ko koko nk'uburyo bari gutegura gukora leta yigenga, bashaka kuba bahashya umwanzi muri biriya bice by'amashyamba. Yego, urabona ko rwose hari haciyemo iminsi bagaba ibitero ku buryo bukomeye, ubona yuko n'ubundi byagiye bigaragaza icyuho gikomeye yuko AFC ikeneye igisirikare cyinshi kandi igikora ama operasiyo kugira ngo kigizeyo aba bantu, kugira ngo bagire n'icyizere cy'uburyo bukomeye bwo kuba wenda basa nkaho bacunga umutekano mu bice byose. Ariko urabona ko batangiye gukora ama operasiyo akomeye, aho nakubwira ko aka gace karindiri byabo ubona yuko babashe gupushinga bora kufata kugabwaho ibice, ugahita ufata n'agace. Urabona ko bamaze kubaka koko, bashimangira ko bashaka gushinga leta yabo ya Kivu. Mu bigaragara mu minsi mikuru bacemo, bigaragaza ko n'ubundi bamaze kwekira ko irari leta. yego, Iyo urebye ubona n'ubundi ishobora kuba leta, kuko uburyo inzego zubatse bigaragaza ko n'ubundi barangije kubikonfirma. hari ikivugwa ko FARDC yari isa nayo ifite umugambi udasanzwe, urebye usa n'ukomwe mu nkokora, kubera ko bazi ko mu 23 isa naho nayo yari ihugiye muri Uvira mu buryo bwo gukumira iyicwa ry'abanyamurenge. Nyine urabona babishyizemo intege. Rero bari bafite gahunda y'uko hari operasiyo nshya bashaka gutegura, ifite imbaraga y'inkundura nk'iriya bakoresheje hariya biriya bitero bigitangira, iri ku butaka, iri mu kirere, bakibasira igice cya Nord Kivu kubera ko cyasaga naho gicecetse. Ariho wumvaga inshuro nyinshi biyemera bavuga ko iriya migi batakaje bagomba kwigaruka. Rero byanze bikunze urumva ko aya makuru ashobora kuba yaramenyewe ku gihe na M23, ku buryo hari ahantu basa naho urabona ni nkaho ari cyo cyicaro gikuru cya M23, kuvuga ngo itakaje Nord Kivu cyangwa ikagira ibice iburaho, urumva yaba ari gucika intege cyane kuri M23. Yes, nibyo rero. Reka tugarukire ku mirongo y'imbere y'urugamba, bwana Bishuti, utujyane ibyabereye i Kaskezi. Yego, aho Kaskezi ni agace ubona kabereyemo imirwano, ko ni uduce twinshi. Hariho aka Kasika mu gace mu gace ka Mwenga, n'ubundi abavuga ko habereye imirwano ikomeye kuri FDL ndetse na Wazalendo. Na hantu
ubona ko basa n'abo ari gushyiraho ubumwe mu mirwanire, batangiye gusa n'abo bakora ibitero batandukana. Nk'iki gitero biravugwa ko cyagaragayemo Wazalendo na FDLR gusa, wumva ubwo bumwe bakoze ku buryo bigaragara ko nta ngabo z'abarundi zarimo cyangwa FARDC. Urumva basa n'aho barimo gusa n'abasobanura imirwanire, ubona ko muri kara gace ka Uvira ahubwo hariyo nk'ikintu gishya bashaka guhindura, cy'uko ubona ko Wazalendo na FDLR bari gukora operasiyo zisa n'izihariye bitandukanye n'izajyaga zibaho mu ihuriro, wasangaga harimo nk'imitwe igera muri 5. Rero biravugwa ko aka gace basa naho bakihariye mu buryo bw'igitero bagabye, bakigabye basa n'abatunguranye cyane, kuko hari utundi duce twari nk'imirwano yari imenyerewe hari ugana Pwezero. Bivuga ngo ahangaha bari basa naho bibye umugono, bumva ko nta makuru bafite y'ubu buryo bari bateguye, ariko biravugwa ko iki gitero bagabye kitabahiriye, ntabwo cyabahiriye kuko basanze amakuru bayafite, ndetse bivuga ko no mu gusubizwa inyuma habayemo ikintu cyambushi, ku buryo batakarije abasirikare kuko barashwe basa naho bizeye yuko batsinzwe urugamba, n'abari imbere batazi ko inyuma hari indi fosi yindi yabateze. Ahandi havuzwe imirwano ni muri aka gace ka Shafunda, ariko ntago ubisomye ushobora kwibeshya ukajya ni Shabunda. Ni Shafunda. Bivuga ko naho hari imirwano nayo yakozwe n'imitwe y'ihuriro yose, bivuga ko n'abarundi barimo. Haranavuga ko hashobora kuba hafatiwemo abasirikare bakuru bataratangazwa intera za ranka zabo bafite cyangwa amazina, ariko mu masaha ari imbere uko bisa kose biraba byasesenguye amakuru, turaza kuyavuga mu buryo burambuye, y'ababa bahafatiwe mu mateka uko bangana n'inzego zabo. Ego ahandi dusa naho tuvuga ni kuri iyi nkuru tugarukaho, iravuga ko Amerika na FARDC bashyizeho umugambi wabo ko w'amasezerano bagiranye y'ubura bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, yuko batangiye kubishyira mu bikorwa, ku buryo bivugwa ko uyu munsi byanze bikunze hari n'intumwa zishobora kuba ziriyo zaje mu buryo bwo kugira ngo ayo masezerano bigaragaze ko yubahirijwe. Niba ari amabuye ari bugende bwa mbere uyu munsi, ubwo turaza kubimenya neza birasobanuka, kuko izo ntumwa uko bisa kose turaza kumenya ibyazo nk'uko twabisomye muri iyi nkuru. Yes, nibyo. Reka tubabwire ku bya Eric Prince, aho bigaragara ko n'ubundi mu butumwa yoherejwe muri Kongo, niko navuga, ntabwo byagenze neza. Ayo ni amakuru usanze hano, nuko n'ubundi yageze muri Kongo agashaka kudakorana na Perezida Donald Trump, bityo Donald Trump akaba yaratanze itegeko kugira ngo bamufate. Abari bakomeje guhwihwiswa bavuga ko Donald Trump ashaka uyu ari ukubeshya, ahubwo wenda abakinegosiya icyo wenda bakorera AFC. Urumva ko niba barabahaye itegeko yo kumufata batazi ko bazamufata, akaba yarafashwe. Urumva ko AFC ari igikorwa gikomeye bakoze, bikomeje kuba bibi cyane, ndetse biri gutuma abaturage bakomeje kugira ikibazo, bavuga ko Kisekedi ari kwangiza amafaranga y'amarira mu ngendo kugira ngo yite ku bibazo biri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo aya n'ubundi Kisekedi yakoze urugendo rutunguranye, aho yagiye muri Angola kureba buryo ki yaganira n'uriya perezida. Magingo aya ntago hari hatangazwa icyamujyanye. Ese ni uburyo bwo gusaba ingabo zo kuza kumufasha kubona ko inzira z'ubwumvikane zikomeje kugenda zanga n'iki? Ibyo nibyo bintu turi gukusanya kugira ngo muze kumenya how situation. Akaba ari nayo mpamvu tuba twicaye kuri mikoro isaha iyo ari yo yose, ushobora kubona update nshyashya nk'uko twabibasezeranije. Nimutwemerere rero ducukiriza aha, n'ubundi amakuru yo nakagaruka. Bwana inshuti, sinzi icyo wenda warenzaho, nimba nkupfubiranije, sinzi, ndabona usa nkaho ugifite icyo uvuga. Yego, yenda ko nakongeraho ni kuri uyu Patrick Muyaya uvuga ko hari ibyo yagiye abazwa n'itangazamakuru bavuye muri rwa ruzinduko bari bagiriye muri Amerika na Perezida Kisekedi. Bamubazaga buri kintu cyose,
ukumva ko amakuru yasubizaga kuri FDLR. Ni umuntu watangaje ko FDLR ngo itakiri mu mutwe, itakiri mu ngabo za FARDC, bivuga ngo ibyayo ngo byashyizwe ku murongo, ngo barayihashije nta kibazo gifite kuri FDLR bakiyibazaho. Rero ni ibintu bisa n'ibyatunguye abantu, kugira ngo mu mbona ruhame ku mbuga nkoranyambaga hose televiziyo nk'iri ikomeye atangaze ko nta FDLR zikiri muri Kongo, bivuge ngo mbese niba zinahari ziri mu nce zazo mu mashyamba, ariko mu buryo bwo gukorana na FDLR yagaragaje ko nta bihari, wari ibirego no kubeshya by'u Rwanda nyine rupapira kugira ngo babone urwitwazo rugaragaza yenda icyatuma baba bagirizwa kuba bafasha mu 23. Rero urumva ni ikintu cyatunguye abantu kwibaza uburyo ki umuntu w'umunyepolitiki kuri uru rwego ahakana ikintu nka kiriya, ndetse nabo mu kubimubaza wabonaga ko batsindagira bamubwira ati ibi ni ibintu dufitiye amakuru ashoboka, n'ubu twaza tukabikwereka. Gute uhakana ko izi ngabo ziri kumwe n'ingabo za leta mumaze igihe mu ntambara imwe kandi mutarakora umugambi wo kuba mwabaseza? Ngira ngo ni iki n'abantu hongeraho tugacukiriza ahangaha. Ubundi wenda reka tugaruke ku mikomeje kugenda bitangazwa ndetse byagiye biba n'urujijo. Abenshi bari batangiye kwibaza umujenerali wahoze muri FDLR bita Gakwerere yahoze ari nimero ya 3 muri FDLR, aho n'ubundi ubushinjacyaha bwa gisirikare ku munsi w'ejo, ubwo byari kuwa mbere n'ubundi ku itariki ya 9, aho Brigade General Gakwerere Ezekiel wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR akiri mu maboko y'inzego z'umutekano, kubera ko hari ibyo akibazwa, ariko ko mu minsi iri imbere azagezwa imbere y'ubutabera. Byatangajwe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Colonel Charles Sumanyi mu kiganiro abanyamakuru bagiranye n'inzego zigize urunana rw'ubutabera mu gikorwa cyo gutangiza icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko. Ibi rero abenshi bari batangiye kugira ikigwikekwe, ndetse bavuga ko bambaza aho yagiye uyu. Nakuvuga ko Brigade General Gakwerere wari nimero ya 3 mu buyobozi bukuru bwa FDLR yafatiwe mu mujyi wa Goma muri Mutarama 2025 mbere yo gushyikirizwa u Rwanda n'umutwe wa AFC muri Werurwe uwo mwaka. Gakwerere mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yari afite ipeti rya liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri ry'abazofisiye aho bita Butare, aho yizerwaga cyane na Capitaine Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Byinshi kuri ibi rero mutwemerere tubizabicukumbure niba hari amakuru mukeneye kuri we, ariko ndumva ibyibanze ari ibyo. Abenshi bari batangiye kugira ngo arihe, abenshi banazana ibintu by'amakabyo ngo ashaka kuba yarishwe, ariko aracyari mu nzego z'umutekano kugira ngo agende abazwa, kugira ngo bazabone uko bamushyikiriza ubushinjacyaha. Reka rero ducuciriza aha, tubifuriza kunogerwa na gahunda z'umunsi, kandi tubifuriza umunsi mwiza. Imana ikomeze ibane namwe.